Ndiphinde ndicacise lento bazalwane lento isiyo yamuntu ayisilo bandla eli yi-movement inkosi evele yayenza for lo msebenzi wezintoni kanene wezi provinces ndachaza bana asikwazi unegotiate nomoya omdaka so uthi yabona lamaphupho bowaphupha into eza kwenzeka lena inhliziyo yami yonelisekile nini I am doing a new thing up in South Africa. Don't let fear stop you from stepping out in the unknown. Anzazi ke izinto zokukhumsha ke tata wayenza ngamabomu lento yabona tata wayenza ngamabomu impela so ndicela nini ithande nje kodwa to media ni subscribe up ni like nibaninzi ka ni like yini nibukele nama advert yonke lento bazalwane please. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele. Sibonge nje presence yakhe, ubukhona bakhe. Sibonge uNkulunkulu asidalayo wasibeka emhlabeni. Kuumusa wakhe njalo masilokho sihlangana nje suke sokhuluma indaba ezimnandi. Nginibingelele bazalwane kuyizindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe yaqala ukuhlangana nale channel. Ngizothi mina ungashintshi yawulahlekanga vele nje. Usale usuhlala kanjalo ke. Sothi siqeda la uyobusizakele ngendlela esimangaliso la ekhaya sikhuluma nje indaba eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Ngibonge kuma returning viewers, sanibonga abazalwane nihlezi nibuya niyasho futhi ukuthi hayi thina nje sakhile la ekhaya. Sibonga isupport channel members na subscribe na comment kahle nokulike. Siyabonga nje bazalwane kuningi esingabala sibalile okuhle nekwenzayo but nje kukho konke siyanibonga nje bazalwane yonke isupport. Inkosi engathi nganibusisa kukho konke enikwenzayo. As usual angikho ngedwa ke namhlanje niyabona nje ukuthi ukhona uSisinomtha ubuyile once again. Angazi ukuthi uphethe ziphi namhlanje but before sekude asimamngele sibingelele. Molweni babushabangu. Yebo. Ndiyanibulisa egameni kaJesu waseNazaretha. Yes. Ndibulisa umoya ongcwele okhona phakathi kwethu ngokhethekileyo. Amen. Ndibulisa iSouth Africa yonke. Yebo. Abazali bami bonke, ogogo, omkhulu, omama, obaba, abefundisi, odadewethu nabantakwethu, nabo bonke abantu ngababukeli belikhaya khulu laseKota 2 Media likhaya khulu lami eli. Amen. Amen. Ndibuyile ke ndisasendisiwe ndiyamthanda kakhulu Yesu. Amen. Amen. Asabonga ubuyile subuye nje after sibuye eNcobo. Ngiyathemba ukuthi uphethe ezinhle zaseNcobo. Siqala lapho angazi bese siqhubeka kanjani but ake ngizwe ngayo ukuthi wena uthini zithini or sizobonga siqale ngokubonga. Sizobonga. Oh okay, yeah. Ngale sibonge ke bazalwane ndizobonga today. Oh yes. Maniqale ke ndibonga uTata Shabangu lo hlele ecaleni kwami. uTata Shabangu ngiyabonga ngokubana undivumele ndibe ngwalapha. Yebo. Kuba uba ubungekho andazi benda ufambula ndiyofika phi mntana wabantu. Kodwa ukufikela kwami apha ndafikela kuwe sekusekhaya ke manje. Amen. Ndibe sendithi ke ndithende sobe ndize kuwe ndakuchazela ngale message yokwanjwa kwezi provinces. Wanyusa ikausi nawe. Wase uxelela nabanye abantu abangabona abasupportile kakhulu kulomsebenzi wenkosi. Amen. Sicela kuqala ukubonga iSouth Africa yonke kwabahambileyo bayofika naba ngakwazanga ngenxa yezinto nabangayanga kuba besoyika. Yebo. Amen. Ndibulela icela ukucelwa uthi ndiyebonge abantu esebenzisana nabo i-team. Oh yes. Because sine team andithi. Yebo ikhona i-team esisebenzisana nayo kwemikhuleko. Yebo. Eyona ke esincedayo i-project manager wethu siyabonga nonkosazana lo ophetha osemakhosini yonke team siyayibonga abazalwane.
Masingabacala lamagama sobhuta tatami. Nami ngicela kanjalo nje. Iyazazi team elapha ya ku National Prayer. Yes. Bazazi nje Sibonga siyababonga kakhulu. kakhulu. Asifuna ukuthi soze masimention amagama sosuke manje elinye silibize kakhulu elinye silibize Singalibizi, kancane. kanti Masithenje umsebenzi ithi yebo uyi-1. So siyabulela team kakhulu sisaqhubeka ke bazalwane ni soloko ni ready ngolo hlobo. Sibe sesibonga eNgcobo emakhosini. Oh yebo. Hey dada saya soyika ngosuku lokuqala phaya. Singazi kuzothiwa. Singazi ngoba sizobethwa napha. Yebo. Kodwa ngizocela ubabiza ababayi2 ubabulisana wasamkelayo. Yebo. Siyabulela ababulisani uNkulunkulu akusikelele baba ngoba if ubungekho ngekunzima kakhulu ndisibonga umama ekuthiwa umama Nobu upha kwi-team ke yena ongena obesehlenyuka kakhulu ukusihlanganisa nawo amakhosi sayofika ke enqeleni hayi Nkosi yami samkelwa sengiyabona umthandazo awaliwa tata awaliwa umthandazo because abanye abantu benothi ayisuka sesiyiqhelile lento sinaba sakwazi thina ukuba siba nomthandazo but bayamkela ngezandla ezimnandi ezishushu futhi babe besichazela nendlela ebekusenzeka ngayo khona kula ethembeni yebo kusethembeni ke bazalwane manje yes ndiza kuni ke ngokubazalwane bazali bam nisebenzile ekusupporteni nisapote ngendlela esisimanga nazi mani ngabantu abalihlobo luni nazi that ushabangu basingabathatha sibathini laba bantu ngoba intsikelelo empilweni yethu enkulu awukwazi nje uba uthi ubonga uthini kube wese ngotata senifike pha bayandileqa ndagoduka ibunzeli lishushu beniphuza abantu phaya nothando lweni olukhulu ndiyanibona tata ushabangu nimphazamisa pha lento ayiphelelanga ekuthini nesithande kuba sihleli la kodwa nisibona ningabazali nengodade wethu nathi ke singabenu impela amen sibonge nizawubala mina ke baba and then awubese uyabala okay yebo sibese sibonga umasipala waseNgcobo oye wasinceda ngosiyama wasihumbela indawo kwaba khona indlela ehlane engazange yabakhona ngenxa yalomkhuleko amen sibonge amapolisa abejongile pha itraffics siyazibulela mhlawumbe khona ozobukela lapha sisinobuza uzawuthi sibongile sibonge kakhulu sibonga abefundisi ababekhona phaya yebo ndiphinde ndicacise lento bazalwane lento ayisiyo yamuntu ayisilobandla yi-movement inkosi evele yayenza for lo msebenzi wezi provinces akho mntu uyileader yayo ngase nditsho kanjani uNkulunkulu wase wathetha kum wathi hamba uye kuShabangu nanke uShabangu wase ekhuluma kuba ungumuntu wabantu kwakhona abantu abavelayo so bafundisi ngicela niye ukukhathazeka lento ayebandla elithile yekaNkulunkulu futhi bebinge abayebandla bengonakala kuba mhlawumbe abanye abadikoni bebawufuna bengabo bakhuluma bodwa kanti uNkulunkulu uhlanganisa isizwe yebo so ningakhathazeki xa nimane nibona ukukhulumiswa abanye nizawukhuluma ngexesha uNkulunkulu inkulula sazawuyenza ndicela ubonga abefundisi abesuke kwiindawo ngendawo abanye babe bahle benxibile into nazakube kwakhumoya ngalaminzi sasikwazi ukujongana kahle kuba sasiphephuthekiswa ngumoya wamkhulu kodwa ke abantwana baNkulunkulu babekhona amakhosi wonke Nkosi yami amen ndibe senyabonga ubishop wami ubabuchiliza nomamu uLady Bishop Chiliza njengoba nditsho ke bazali bami ndimfumene kanjani ndo baba ngubaba wethu ngubaba wami nami yebo ndifuna ukutsho ndithi ndiyabulela ngaye ngoba ndaningazi ukuthi
ndizothini zokwenza kanjani. Ezi zinto inkosi ayindifundisanga kodwa ivele ithi yenza into ethile. Kube khona abantu ke ngoku abanjengo tatshabangu otatu bantata lo wase otajobe abakwazi ukuthi hayi indicinga uba yenziwa kanje lento ngenxa yamava ke bazalwane. So le ndaba ndize kule ndaba yelitye kuba niyakhala niyatswina itshelele silifakela niyatswina niyakhala niyatswina kwabatswinayo. Abantu abatswinayo ke tatam ngabantu abangakhange baye phaya. Andazi ba why ningayanga bazalwane nitswina nje niyagcwala niyagcwala ngelitye elibekwe phaya. Mandibe ndicacise ke lento nisabonga ndizonikeza utatam naye asizuba bade namhlanje sizokubulela. Yebo. Uthi ke ulime ke cabulime uve umama nobrother yami bencokola. Ulimeke umntwana wakhe. Ulimeke is my son. Yes. Uve bexoxa ngalento ukuthi kuyiwa kwintaba kaSathane. Yes. Kuyomiswa kuyo enkonzweni. Andazi uba uve kanjani na bebeyikhuluma kanjani bona. Yep. But ndiyamfonela ngala Thursday ubana kuzoba Monday. Ndoda ndifuna ukumthuma yona. Hayi ndandifuna umama but andimfumani. Yes. Ngefone ke lime afone nozala mawulate unjani indoda ndiyaphila. Uphu mama ndiyamfuna ndimfumana athi mama andiyazi umama mvuke ekseni wahamba kuyobanjwa uSathana eNgcobo. Yebo. Mina ke hayi lime ndilapha eNgcobo akho Sathana uzobanjwa lapha. Hayi ke mina ndibavile bethi kuyobanjwa uSathana. Hayi ke ndithule kanti umama usesikolweni eqokolweni bese ndiyamfonela hayibo undoda uthi niyobamba uSathana athi uyazithanda ke indaba loba besingakhulumi naye. Yebo. Ngalamini sazama ke tata ukusenda iprogram isendela asemahle. Ithi phone yami ngala Monday. Okay. Ithi phone yami. Ndivuba umntana uyafunga uye lo. Hayibo uyithathe airtime because umuntu othanda airtime. Yeah. Noba uyithathe airtime okanye ndicinga ubana kuba ebesuka ekhaya ebheka ePort Edward kuyisister yami. Ndicama mhlawumbe uzawuthi ufike kungekho kudla pha asathi hey mama ndicela ubuze bona seniyibambile lenyoka. Yeah. Hayi lime mani sisenkonzweni apha. Anikayibambi ndithi lime khawundiyeke mfethu ngizobuya ndithethe nawe. Yebo. Khona ke abantu ke tata before ndiye pha abandifoneleyo I think a week before. Okay. Bethi uNkulunkulu uyakhuluma. Uthi makungayiwa pha ngoba lenyoka ivile and inomsindo. Make sime phansi sinike ithuba ke yehla umsindo. Awu. Yo. Engabe buwo kwehla nini lo msindo? Yo. Uthi ke leba mama futhi kamnyanga. Omnye uthi ndibone indiginyile omnye. Oh. Omnye uthi make sime kuba isenomsindo sinawukwazi nokufika pha. Hayi ndachaza bana asikwazi unegotiate nomoya omdaka. Yebo. So ke siyaya yayosibe nomsindi ncame sawubona kuba masithini. We are not fighting against flesh and blood bazalwane. Yebo. Ngeli izinto njengobana sikholwa nje sibe spiritual. Sazi ukuthi eze zinto esidilishana nazo zeza kwamoya. Yes bakhona abantu ke abangazi yaziyo akho umuntu ungayaziyo that njengoba sikholwa nje kukhona umoya olwanathi. In fact nguwo lo wenza abantwana bakaNkulunkulu babe abakholwa abanye. So sisemfazwe nje impilo yethu yonke. Yebo. uNkulunkulu ke xa senza ichange endaweni tata. Xa etshintsha into ushiya isikhumbuzo ukuthi abantu abayawuthi xa befika bebuza abantwana njengoba besitsho umkhulu. Ukubana bayakubuza abantwana ukuthi kwenzeka kwakusenzekani apha kuchazwe ngicela ke sifunde ke nathi amanye amazwi nje endiwanikezwe ngomnye wodade wethu. Yes. Ukuthi akungcwatywa nyoka abazalwane. Yebo.
akho nyoka engcwatywayo. In fact ke izihambele because ke asizova ngayo. Yes. Asifunde kuSamuel uSamuel wokuqala chapter 7 verse 11 to 13. Okay. Manifune islo. Okay. Aphuma amadoda akwaSirayeli eMizpa awasukela amaFilisti awabulala esaphansi kweBhetekare. uSamuel wathabathi litye walimisa phakathi kweMizpa neShen, wathi igama layo yiEbenezere. Yes. Wathi kude kwalapho uYehova esinceda. Apha kube kukhona imfazwe tata. Yep. Phakathi kwamaFilisti namaSirayeli. Kodwa uSamuel wathi asobona ukuthi uSamuel engumprofeti kaNkulunkulu. Uyakhumbula mosibaba? Yebo. Wayengumprofeti and uNkulunkulu wayemkhuphela ukuthi kwakukhona lalingasaviwa izwi likaNkulunkulu ngesosikhathi sokufika kwakhe. Wazi uNkulunkulu wazifumanela yena ngoHana ukuze izwi likaNkulunkulu kuba kuthiwa laliselinqabile kwelalizwe. So lithi ke izwi likaThixo ke waba ngumprofeti, nguye owagcotywa owayogcoba uSawuli, andithi baba? Yes, uyena futhi. Nguye owayegcoba uSawuli, nguye owagcoba uDavid. Yes. Wayengumprofeti. Ngoku inkosi ke kwabacaba kukhona nemfazwe eyayikhona kwelo lizwe phakathi kwamaFilisti namaSirayeli. Yes. Because uSirayeli usoloko esiliwa because usizwe esikhethiweyo sehlukileyo kuNkulunkulu. Amen. So usoloko esiliwa. Lithi izwi likaThixo wavele ke kwathi kuleyo mfazwe yayikhona, nicela ze nizifundele abantwana bakaNkulunkulu ngokukhawuleza nje. Uthi emveni koba esukele abulawa amaFilisti ayeyingozi esizweni samaSirayeli. Yes. uSamuel wathabathi litye. Uyeva tata? Yep. Walimisa phakathi kweMizpa neShen. I think kwi-boundaries ezehlula le ndawo nalena. Yes. Wabeseyathini? Wabeseyalibhala wathi igama lalo ndawo yiEbenezere. Le nto yokumiswa kwelitye bazalwana ayiqali ngoku. Ngicela ze nifunde iBhayibhile niqale ekuqaleni manje. Ningafundi indawo ezithile niyeke ezithile because yonke lento esiyenza yinto eseBhayibhileni. Amen. Ayonto enosuka elalitye liduru ugqithi basingabe singathathi litye silibhala kungekho nto engekho sidingo baba. Yebo. Esinothenga nenantsika lento ngoba ikaranyana sisawahamba ngayo. Uyaqonda tata? Impela. Enze kubana singabe but uNkulunkulu xa ikhulume into uyayazi ba uyenzela ntoni. Yes. Ndifuna ukunazisa ke zinkokheli kuba lento ngokutata ilapha kuthi mzimba kaKristu. Siyalwa. Uyakhumbula tata ndisithi ndake ndakhuluma komnye umama ndisithi lento yokusindiswa kwethu isenza sibe ngathi singabantu abamathileyo ngoba ngoku sikhulume na kanjani kwabanye abantu kuba sisazi bana asizobethwa. Bekumele bakube khona tata iconference ethile nje kuthiwa uyoliwa nje. Yabo? Ngoba siyadelela ke uba uqondene nami. Sokhiphana ingane. Yeah. Ke siqondane emakholo. Because bathule ngokabantu esicinga bana ngona ngabasebomnyameni sibabiza kanjalo. Sithi abavukeleneyo. Uyikhumbula ke lemibono inkosi bikhuluma ngayo. Isithi sifika sikwindawo ngendawo kodwa sitheni siphosiwe kungena ngaphakathi ngenxa yoba inkosi ithi sine pride siyagweba siyathini. Lento yenzeka ke tata. Uyayibona? Yebo. Yebo. Ndicela siphinde simanyane njengoba inkosi sitsho. Simanyane nibakhonzi bakaNkulunkulu lena into eqalile ngomandinazisa ayizophela. Amen. Till de kudlule lento uNkulunkulu ayitshoyo. Yebo. Yes. Ndiphinde ke ndibe nento endifuna ukuphinda ndiyithethe ke tatam. Eyokuthi lento yokumanyana yona ibalekile. Yeah. Ibaleke kakhulu singamakholwa singamaKristu. Yes. Anamana ndibasela wena nokanye ndibasela mamkholeka ndihlutshwa inkosi ngosengco. Ndingumuntu ke tata ongafane ndizohoya ezinye izinto ke mina ke especially xa kulena iassignment. Ngoku ebusuku ndithi ndizawuzithandazela inkosi bese okay ndakhe ndabona imibono ke kudala I think a month before
inkonzo lena. Ndibona tata sileqwa ngabantu abazifihle ubuso. Bengena emizini ngemizi. Befuna umuntu osinswe babuza uba usinsiwe na. If usinsiwe uqhawula inhloko iyowale kude. So ingathi ke ngoku lento eyenzekayo njoba ndihlala ePort Edward iqhamuka ngenhla ngakule not ngasePort Edward ngaseBizana. So aba bantu ngathi ngamajoni. So everyone uyabaleka but mina ndive sekukudala iqhubeka and then ndabe senikhawuleza ndiyokwemba phegadini. Ndafaka amakhalibho so that nizokwazi ukungena mina noSiphumeze. Bafika endlini kuvaliwe. So nyani bafika thina siphegadini. Ababona futhi bakhangela yonke indawo bakhangela ngathi bakhangela isela. Because ngathi kunabantu ababakhombayo that kunabantu abakholwayo kulumzi. Sizimele phana noSiphumeze. Ngokwesilambile. Asikwazi uphuma because apho bangene khona abantu kuba khona abasheka beze spies. Abakhoyo. Suke athi uSiphumeze nanku unomdlombo isisi. Unomdlombo yenye into eyakhiwayo engathi sispinach. Ekhoyathi sisimasi base lapha sipheke lapha sidle and ingathi ngokusesihlala lapha sonwabile and asisaphumi apha. Indikhathaze lento ndithi hayi ayizunzeka lento fine ke. Futhi ndithuke lento indikhathaze hayi man izinto zakudala izinto zabantu bakude ayizonto ezokwenzeka ezinto ukhalimela umoya ofuna ukubana ndishiye indlu yami ndigqiba uthayilisha lendlu ngokufuna ndohlala egadini. Ndiyazithethela kapha endlini lindhluphe eliphupha imini yonke tata. Ndiqonda imani lento itheni eliphupha ngoba ndiyaphupha ndithi xa ndiphinda ndisethuka ndiphinda ndilala liyaphinda laqhubeka that aba bantu bayasifuna and kufuna umzini oneBhayibhile. Ndethuke ndithi xa ndisethuka ndibala iBhayibhile zami ndizithathe ndizifihle. Ngondiklina apha endlini qomba ndiyazifihla ndenzela ukuthi bangazithathi manje bangaboni ukuthi sikhona apha siyakholwa. Yabona sekuba khona ngokule doubt ukuthi mhlawumbe xa benofika sikhona singathi hayi asikholwa thina. Naxa beqoqa bangaboni ukuthi kuneBhayibhile la. Fine. Ndiphinde ngenye igame ngosendilapha ke ngo. Ndiyaphinda ndiyaphupha kwakhona. Ngathi kulapha etown eJoburg. Kubulawa abantu kungenwa ezinkonzweni. Kubulawa abantu abathi basindisiwe. And abantu abanye bayavuma abanye abavumi. Ngathi ke mina ke ndibaleke ngikhwela itaxi ebheke endlini. Andifika apha endlini ndicela omnye umfana ba andombele apha ngaphakathi endlini. Ndihlale ngaphakathi akhawuleze kunama bafundi wenza yazi into yephupha ubone sekukhona namakhalibhot. But anikwazi uthatha ibhedi zami ndizisephaya because ngathi kuthiwa sebekufutshane. So avale lo mfana naye abese ngena ngaphakathi ndithi ayiphuma wena usenziwa ngathi ubaba yanibulala mina. Hayi sihlale apha nabanye abantwana abanye intombazana sihlale apha futhi bangena abantu bakhaba izinto bazibhaqa iBhayibhile. Zam bamkena lencwadi. Hayi ke ingathi ke ngoku ndiyesaba ke manje ubani umntana ngathi uzofika what if uzawuchaza ulimi bana ndiphi. Hayi ndethuke. Ngondisengcobo ke ndibalise liphupha kuSiphumeze. Athi uSiphumeze wena sisi ke uyathanda ubona into ezinzima emfondini sukusoyikisa sizohlala gadini. Ngoku ndiphaya engcobo ndicinga ngalento yesiyoyenza pha. Kuba boya ungemnandanga nami ezinto bezikhulunywa ngabantu nokuba inkosi ndiyithembile ndiyazi futhi kwizihambo zonke tata ndihamba ayizange yakhe yaniphoxa. Kodwa uyabona lento bana kube khona abantu abakhuluma izinto la nto yakushifta kancinci emoyeni. Ndisacinga lento ke ukubana hayi Nkosi sisize xa inovela iphakame lento okuthiphaya. Isuke ithi inkosi Nomtha andithandi into eyi-1 kuni. And ngosiyathanda uza ngokusoloko indikhalimela ngongathi ndimo wenze lento. Andiyithandi lento eniyenzayo yokucalulana. Hayi bonkosi calulele sibhizi apha siyalungiselela ukubheka enansikeni. Uthi yabona lamaphupho bowaphupha. Into eza kwenzeka lena. Lingaphelanga ixesha elide.
Iyabona lento oyenzekayo kuSibiya bekumele ba nina niyahamba niyomeseka uSibiya. Andiyo nefan kaTata uSibiya weOrtho. UOrtho ntoni tata? Autocracy. Yeah. Theocracy. Yes. Andiyo nefan yakhe benithanda lamantombazana. Yena beningazange ndakhe ndamamela kakhulu. Benithanda lamantombazana wakhe. Yes. Futhi uba nibona wona ndiyavuya kakhulu because bayintanga bangabanye abantu endaziyo ubana nabo badlule izinto njengami. So ezinye izinto beningazihoyi. Yebo. Ithi Nkosi bekumele ba lo muntu nina ningamakholwana ihleki. Nina nomuntu kumele ba nihleki. Ameba nina anihleki lento eyenzeka phaya ukubana kuyokhutshwa abantu kuyothini because ezinto eninazo nizawuthi ninemali ningakwazi uthenga lingaphelanga elixesha. Bemeba niyahamba niyomonga lo wababa niyombona niyothetha naye niyokumduduza into nayo nina ngoku into enenzayo niyahlekisa ngayo lonto mayingenzeki kunina abantu abakholwayo lonto kuba nizawukhala nizawuphila ngale mifino wawuyibona apha egadini nisidla yona oba nomdlombo nanibadla sanokuyenza into okuhleka abanye abantu inhliziyo yami yabhlungu yilento ndingenaphi mina kulento senzo ndingenaphi anyway andiyazi baba but ndizama ukuthi izinto uThixo azithethe ebantwini masingazicekeli phansi uneyakho babushabanga uThixo into awakhuluma ngayo ngale podcast onothi xa unokuyiyeka kube khona into ezonakalayo anditsho physically nje spiritual because uThixo ukubizile kulento ngoku xa nizofika ndithi ayisuka ayikho right lento enziwa nguTata Shabangu ndibulala umbono wakho and nami ndineyami into uThixo nendlela ndithume ngayo nomnye wena lo wakho umsebenzi umuntu lento yokuhamba ngelane iqheleni makholwa lento yokungagxeki abantu yiqheleni makholwa yokubana umthandazele xa ubona ngathi lento ayisiyiyo sukuhleka kuba awuyazi ba wena kusasa uzawufikelwa yintoni niyabona bazalwane yebo ndiza kulondo yokuthi ke kunabantu abayihlekayo lento hayi ke sendinguligqala ke manje bazalwane ndiligqala ngokusekho into onontshintsha kwezi zinto uNkulunkulu anithuma zona kunento ke ndikhe ndayikhuluma kuwe babushabangu uyayazi ndithi ndifuna zonke inkulumo ezifikayo zifike after lo msebenzi yes uyabona ke babunomshabashaba bana uyakwathuleka nje kwathi cwaka njengoba besikhulumile yebo njengoba sekuzovela nje ukuthi kunezinto hayi bazalwane lento esenza it's a part yezinto uNkulunkulu azenzileyo naseBhayibhelini ezinto abaprofeti babekhona ngaphambili nathi sikhona ukuzenza ezo zinto silidwa nguye sizenzi nje kubana sisuke sacinga okanye safunda iBhayibheli uNkulunkulu unenjongo yokuzenza ezo zinto ndizama ukuthi ke sanokulwisa abantu sanokubalwisa abantu ebebekhona engcobo sanokubalwisa obishop ebebeyosinceda pha kuba nina beningekho kodwa benibiziwe okwesibini ukhona umama ehayela umbiza kodwa baningambizi ngoba indlela anifonele ngayo kandiyithande ngongathi ngoku mina ndingumuntu nje owenza izinto ezingekhoyo andizokubiza mama umdala kodwa ndiyakucela noba uNkulunkulu uhambisa kweliphi inqanaba uneyakho ihambo nami ndineyami ihambo yes and le hambo yethu yawuhlangana phambili sawudibana ezulwini yaze ezulwini siyaya kunjalo apho nawuthi xa nifika ndingekho niqonda yenda ndikhe ndayitsho ke lento le ntombazana ihamba nothanda isifathulisa ngemali zethu yebo ninibethe bazali bani nayi chance yonicola phezulwini but uneline yakho uNkulunkulu ukubizele for eyakho into noTata Shabangu nami ngokunjalo so asizukwenza into efunwa nguwe yaqonda yebo okwesibini uNkulunkulu ebebize wonke umuntu because lento ibichaphazela isizwe sonke isizwe kuNkulunkulu asinankinga noba uyakholwa noba ukholwa ngabantwana bakhe abo yes neva kabazalwane masingabi ngathi thina esikholwa esibhetele kakhulu kunabantu abangekalwiva izwi likaNkulunkulu kukhona ke tata lobumzise kum esithi ufuna uzamkelela uYesu ethi yena akasaye enkonzweni
Yes. into nawuzowulandela lenkonzo uthanda lenkonzo kodwa Yebo. ucela ukuthi xa landela lenkonzo sihamba apha emhlabeni abe enoJesu. Yebo. Abantu babizwa into abayibonayo bazalwane. Impela. Uba siyabashawuta sibakuthuka ngezono siyawuba senkingeni and sizawuphendula. Impela. Thixo wasibiza ngothando lwakhe. Yes. Singamazi, singamthandi, singamfuni, simthuka. Kodwa sathi sawuba kuye saluvo uthando lwakhe. Yes. So sanuthetha izinto ezimbi. No khona bebuzana ngoshembe bengekho ushembe pha ke bazalwane. Futhi nobe bekhona ushembe ngabantu bakaNkuluNkulu abadinga thina basele belazi izwi likaNkuluNkulu ukuthi sithini sibaguqule uba kukhona into erongo. Yebo. Ngalondlela obona ngayo. But okusalayo into ezakwenza abantu bakaNkuluNkulu baguquke luthando nokubamkela. Abekho abantwana bakaSathane emhlabeni. Hayi. Abekho nabenza izinto ezirongo ngabakaNkuluNkulu into nabembathwe sisono baba ngafumana uNkuluNkulu bangatshintshi. Yebo. Masingaziboni sibhetele ebantwini kuba sizawubethwa uNkuluNkulu wethu. Akamfuni umuntu omandamanayo omnye umuntu because ngumfanekiso wakhe lowa. Yes, no bengamamela abantu but uNkulunkulu uyabathanda abantu. Yes, ngicela udlula ke kule ndaba elitye. Ilitye bazalwana sincwaba inyoka sithini asikhonde besingcwaba besemisa ukubana bekukwaSathana phaya. And ngizawucela abantu benegama namagama ngoba inkosi ithe xa ikhuluma nami watshintshela lamagama because anibizela utshaba. La magama emane kusithwa kusenyokeni kuthi ayisawela apha enyokeni. Ithini lonto tata? Ubizwe indawo kusithwa ukwaSathana. Hey, uSathana uvela hamba igama lilandela indawo yalo. uqinisele. And once wabiza into ngengoSathana uSathana uvuya gqithi. Uthi ndingunonhlupheko. Uyahlupheka ubomi bakho bonke tshintsha lo gama. I know that abantu bakudala bebethiya nje ngendlela abangayihoya khona nomqhanqalazo kwelandawo yethu. But igama lithetha into enkulu. Uma uthi umntana wakho ngonhlungu uyawuphathwa inhlungu ubomi bakho bonke. Tshintsha elo gama. So ubani nendaweni ezibizwa ngamagama engawathandiyo hlanganani bazalwane nithanda zenitshintshe lo gama. Andiyazi bona yenza kanjani but kona inzima indaba yokutshintsha igama because nenkosi ke kuye kwafuneka zibe nansi akufuneka uvela utshintshe nje because kwakona ukutshintsha igama kwakuba ukuthiya igama kubalulekile futhi nokutshintsha igama kubalulekile. Yebo. So yeah, inkosi nisikeleleke umsebenzisi uhambe kahle kakhulu uNkulunkulu ebekhona bazalwane. Yes. Sibulele zonke imvaba ezifikileyo zenkonzo ezibekhona phaya. Phela bokubulela nawe. Kunini nibulela? Ngilindile ukuthi uzoqede. Wena uyavubuka koko hayi. Useselapho nje siyabulela. Angeke nje ngiqale la ugcina khona. Yebo baba. Kubo bonke ade bekhona bekwamacawe ahlukahlukene. Yebo baba. Bekwabantu abanye abakholwa ndawo kodwa bafikile. Abantu nje sikulindele lokho bazalwane ukuthi abantu abakaNkuluNkulu anyway lapho esifika khona uma ngabe sikhuluma ngoNkuluNkulu kusengafika noma ngabe uhlobo luni lomuntu malifikile lolo hlobo lomuntu okwethu ukuthi simamkele. Uyoshintshwa umuntu uma ngabe ebona uthando lwalaba bantu ngoba yena udonswa uNkulunkulu ayithole sefikile naye engazi ufike kanjani kodwa uma ngabe thina sofike sithi hayi ufunani lo wayengagqokanga kanje ngathi waye njani wayegqoka amasiba wayengasiswanga ufuna konke lokho then ngeke simuwine umuntu kaNkulunkulu kanti uma ebona uthando nje awumuntu ovela jabula athi awu thando lungaka nami ngiyayilandela lento awuzwa ke yabona lo wezicelela ukwamkela uYesu yebo that undiqhiza kodwa kuthethwe nawe. Yebo ngangifuna uthaneliseke ayizwe kahle lento angena kuyona yensindiso. Yebo baba. Yebo nje so bazalwane siyabonga kakhulu ukuthi sahamba safika ngempela lapha eNcobo. Igama ke sekuyisethembeni. Yeah. El Elyon. Sahamba safika konke kwahamba kahle.
bonke abazalwane abafika sanibonga sibonga ama-driver akwazi ukuthutha abantu hey bebaletha baphinde bababuyisele emumva safe nani bazalwane babo-driver nonke siyanibonga nje ngendlela esimangaliso ama-organizer a-organizile siyanibonga i-support enilethile nje bazalwane ngisho nalabo abangakwazanga ukuphumelela but abathe financially sizovela siyathumela hey bazalwane so siswele nje amazwi ukuthi sibonga ngoba leya nkonzo yazi ize ibe khona iziphelele kungenxa yabo abazalwane hey bekhombisa ukuthi sifuna yenza lento yenzeke so omunye nomunye niyazazi nonke abanye bebesupporta ngemikhuleko sizobonga nje namhlanje ningabhoreki nje sonibonga impela nje futhi kakhulu sizobonga yebo cima ama light ngiyacabanga ugesi but thina siyaqhubeka okay siyabonga nje kakhulu bazalwane kuningi esingakubala sikubalile nakuwe sesinomda baba from ekuqaleni nje ukuthi uthuma ngabe uzwa inkosi kuthuma because omunye umuntu wayengathi ezwe inkosi imthuma wawungeke uze mhlambe la kwikota to meet engathi inkosi iya kwikota to meet kodwa wena uthi angifuni mina ukuya khona so mina ngifuna ukuya lapha ngifuna ukuya khona so nje ukuthi ufike nje la siyakubonga nje kakhulu lokho ukuthi uyilalela inkosi kuyisimangaliso hey nabazalwane abanye bengilanda one by one bencoma hey kwaze kwafika inyembezi bazalwane ningixolele nje nasuke nathi manifika nonke benifika nikhulume izinto ezi very deep ezenza umuntu avela be emotional even ne comments zabo data bengekafiki nje xa ufunda aba bantu ngathi bana bangahlala nathi uthi omnye ndinochuku gqithi kwangena wena nibabshaba ngigxotha abantwana kuchimbiza yonke into ekhona nihlangene naye eDurban emkhumbani ethi nguwe lo abantwana bami abasathandi ngoba xa kuvela wena nicika izitovu ngoba kutsha kwanto ndibukele la ugqiba kwamthandazeni lali so aba bantu Nkosi yami xa besele besibamba phaya besifota singafuni si late Nkosi yami kukhona abanikelayo ngabafuni ekhona abanikelayo fondini wose ndiphaya futhi ndifuna ukubabaleka kuba besaya pha hayi bandileqa bandibamba yebo but ke kuba ngoko bendisafika ndiye nafika ndaphinda ndayofika ndaye eDurban so andikahlali phansi nokuthi ndisafuna nje ukhe ndiphumule bazalwane andikaba fonela abantwana bakaThixo in fact uyayazi ke dada bana last year ndathi xa ndabuya netyali ninenkinga ke bazalwane ukuthi xa nizapha entabeni niphathele impahla hayi niyandisindisa ngoba transport ayonelanga ngondigoduka ndiphethe iitawuli ndiphethe iplastic ndiphethe ingubo abantwana bakaThixo bayanikela lonto ke tata yenziwa intoni luthando lwabo so ngiyabulela uNkulunkulu bazalwane anisikelele ndiyabona pha ngokufota bekujika abantu bekuthi hayi chocho and mina ndizichopele eqongeni akho umuntu okwazi ungichola wena bayakubalapha kuwe babane befika so chocho tata yebo hayi cha sibonga nje kakhulu bazalwane kuningi ngiyathemba ukuthi akukho kuzosala ngemuva sixolise ke light nje uma ngabe ithuba a bit dark yazi ke into zaka Eskom usahambile kwamanje kodwa nje yonke isupport bazalwane eniyena iletha ngifunde something new like thina besazi mhlawumbe futhi lokho ngicabanga ukuthi ilokho vele kubuzwa abantu bekuyitshelani lela sasithina ukuthi itshe size silibize ngeTombstone sazi ukuthi into nje like makushona umuntu and then itshe libekwa lapho kanti no kuningi okwenziwa yitshe uNkulunkulu uyasifundisa yazi ukuthi itshe nalo liyaphenduka nje kungabi iTombstone but kube iMemorial Stone ukuthi libe isikhumbuzo izizukulwane zithi lilitye lantoni eli babe sebeyaxoxa mama nobuba hey kwakukhona into eyayikhona apha kodwa uNkulunkulu wamema isizwe sonke wesizothandaza wase kuchintshwa kubekwe lilitye yes noJacob wamesitshe ngesikhathelele walala waphupha wathi ha
indawo kaNkulunkulu wabona izithunywa zihla zehla zenyuka yebo wasethi hey le ndawo this is a gate of heaven yebo lisango lisango lamazulu yes wasebekile wabekitshe so ningathuki bazalwane asingcwabi into bethuna kodwa esingcwabayo yebo isikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu besisengxakini uNkulunkulu waze wasihlangula lapha kukonga indawo yokonga kaNkulunkulu kuseJehova El Elyon ethembeni yes cha nibonile bazalwane engcobo sahamba kahle saze sabuya nibonile futhi eEastern Cape sambe kahle saze sabuya asishayisana nentakumba yazi nje lutho ngikholwa ukuthi kusuka la kuya phambili idoubt izophela kwangempela ke nabangakhoyo bazosijoyina sijoyineni bazalwane izani nje ngobuningi nje iSouth Africa yonke nje ayivele nje ivuka okaNkulunkulu lokho sithandazeni bazalwane because akusho noba kukhona into ezithena bakuyathandazwa apha uyathanda uThixo ufuna abantu bakhe bathanda uvusa umkhosi wakhe uba uthandaze because uthi ibandla lilele hayi nami ndiyalibona lilele ethanda imost abantu ababepha yayingengomabandla yayingabantu nje yes abantu beqhamuka endaweni ezahlukene uqinisile and uyofumanisa uba ngoku abantu bane-question ngabantu abasebandleni ephuma kulo mabandla niye entweni kaNkulunkulu yebo because uNkulunkulu ngafike nje ufuna ukubless ibandla lakho ngokubana ibandla libikho ungathandazelwa ngesizwe singekho isizwe ngempela yes so siyabonga ndinalamazwi inkosi wakhulumileyo baba ngokufutshane nje okay nge-30 kaApril ndiyazibuyela nje ndizikhathalele futhi ke tata bengafuna ukuthandaza bendivele ithi inkosi uya-understanda mna ndikhathele nefowuni ekhala ndithi hayi bethuna niyayazi yebo so bendikhathele ebusuku but ilixesha lokuthandaza is be around u-2 then ndithethe ndihlele ebhedini ndithi inkosi ndiyabonga kuba konke ondithembise kona kwenzile ndabe ndikhuluma ngomthandazo wasengcobo ndagqiba ndazogquma ndalala yes ndisalele njalo ndibona ilizwi njengoba ndicimele Acts 4:31 okay siyafunda ke njengoba nisazi yebo kufanele sisakhila ke ndiyacinga ubana nimbonile ke umakhulu wami ebekhuluma phaya ongiyena naye ubelikhankatha lokuhamba nam uNomayuda chachambile bekunguyena ke Nkosi yami siyambonga noAntana sometimes bebana babhide kuba ngumntana otheni wasolokelilene ekseni uyavuka uyakhalaleze leyo tshoni ilanga kwekhala umakhulu bese yazathi hayi miyekeni inkosi yakhe yamjija athi chocho yebo kodwa ke ndiyabonga that kwizinto zonke Nkosi yami uye wakwazi ukuphumelela and zininzi izinto tata esenziwe ngulamama zincinci azichazayo ulamama ngenye imini ufuna ukummema kazofika la lo wasisele senyathi lo mama akagqothonga kanye nje ngenxa yenkosi sisele nje senyathi uyafuna ugrumba izinto bekunamaxesha uyazi lento ukuthi umuntu uyagrona akanamazwi athi inkosi yakhala 3 hours ndithi ibhlungu kodwa ndiyayiva nale yami kodwa le yalo mama onika ukhala nje khalele into eyenzekayo uba sihambile yena uyokhala ze side sibuye abantwana bakaThixo yes siyakubonga gogo siza kubona sakubiza ithi ke apha ku chapter 4 verse 31 yes uthi bakubona ukuba bakhungile yazanyazanyiswa indawo ababehlanganisene kuyo bazaliswa bonke ngomoya ongcwele balithetha ilizwi kaThixo ngokungafihlisi amen ndivuke ke ndilifunde ke elizwe phone ndithandaze ndilale ndivilize lithetha nami lithi Khalipha I am raising my kingdom lions and lioness that are bold and the fire of the Holy Spirit will burn like never before. I am the rock of your salvation. Your identity is found in me. I want to be found in you, Nani. When they look at you, mababone mna. Amen.
I want to be seen in you. This is a new season. Ndizizele ngokwami, inhliziyo yami iyavuya kuba ndinabantu endithi ndakuthetha kubo basabele benze endibathuma kona. Inhliziyo yami yonelisekile nini. I am doing a new thing up in South Africa. Don't let fear stop you from stepping out in the unknown. Anzazi ke izinto zokukhumsha ke tata. Nandikuxelela bandaphela kubani. Keep your ears tuned into what I'm saying. Umphefumulo wami niyawuvuyisa South Africa. Ndiyakuthulula intsikelelo kuwe South Africa ngenxa yokuba ulithobele ilizwi lami. Hambani magorha anamandla ningabeyisi. Amen. Lilizwi ke inkosi elikhulume after. Nge4 kaMeyi ndibuye down ndifike ndizidinelwe ukuthi ndiphelwe ngamandla kudinwa. Ndive ukuba kufuneka ndithandaze ke ndibone iflag yase South Africa iphephezela idate biyi4 kaMeyi. Ndibese ndiva ilizwi lenkosi lisithi anilahlanga khalipha eSouth Africa noba nje isenza izinto endingazithandi. Ngoku ndibhandisha amanxeba wayo awophayo. I am restoring my nation. I am healing my nation, this nation. Ndiqokolela intandane zami ezalahlwayo ukuba ndibuyisa ithemba kubantu bami. I am raising ababelethi balemvuselelo yomlilo izayo. Lo mlilo uzotshisa and expose izinto ezifihliweyo zobumnyama. Umlilo ozokwenza kuthethwe inyaniso nangabasemagunyeni abawuphethe ngamaqhinga umhlaba wami. I am confronting what has been concealed. Yes, ndiveza amahlazo ngoku ezisebumnyameni zizovela ekukhanyeni. Yomelelani nide niwugqibe lo msebenzi walamaphondo. Ndathandaza ke ndabulela. Yebo. Ngamazwi inkosi wakhulumeke emveni kwalomthandazo bazalwane. Oh yes. Kanti kuzawuvela izinto ebezivalelekile. Umvile ke ubaba Bishop ethi kaniseni kuye uRamaphosa. Tata nami ndicela ungashiyeki. Ndiyamdinga gqithi. Okay. Ndiyamdinga because ininzi into epha. uNkulunkulu uthi uzawuveza izinto esiphethwe ngazo ngamaqhinga apha abasiphethe baphethe thina singabantu bakaNkulunkulu besiphethe ngamaqhinga. uNkulunkulu akayifuni ke lonto. Amen. Yazi bazalwane seninzi into ezisazawuvela zininzi into ezisenzeka abantu bayafuna hey ukhona into etyhilekayo. Seninzi ke bazalwane into esaza kwenzeka because uThixo uyasithanda isizwe esithandazayo. Amen. Amen. Kamnandi amasu. Amnandi ayakhuthaza nje kakhulu impela asenza nje ukuthi nje sithi siyabonga. Amen. Ukuthi saba nendlebe yokuzwa. Kukhulu lokho. Yebo. And ke ngoku tatenye into endirhalele kuphinda ndiyithethe. Singayeki bazalwane ukuthandaza. Yebo. Masingakuyeki ukuthandaza. Nalamazwi manje wakhupha usithi sesikhalipha kubi andiyonto oyakwenza nto ungawakhulumi lo mazwi because uyadala. Yebo. Sukuthetha amazwi ukuthi andiyazi noba ndinto okwenzani ngendlela usathana andihlukumeza ngayo. Usathana uzongenelela kwezinto. Thethe opposite yalowo mazwi. Anizuthetha namhlanje. Yebo. Ngoba ndiyanazi bana nifuna nokuhleka asihleki namhlanje. Siyabulela. Yes. Ndicela sithandazeni bazalwane because Sathana is roaming around efuna nabani na. Kulento esisuka kuyo uthi Sathana uzohambe ninamathelisa kwizinto. Ningazikholwa izinto ezinehlukanisa nentando kaNkulunkulu. Yebo. Ndiyabona bana abantu ba excited bethuna. Yeah. Abanye bayandibuza basiphinda nini engcobo. Hayi sidlulile bethuna engcobo. Abanye bathi niza nini emthatha. Ngoke ngotathaba ngosibheka eCape Town bazalwane. But ubaba lo wami ngenxa yezinto uthe ndiphinde ndibuye ndizokuna addressa kahle. Ndizawubuya ke ndizona addressa ngendaba yase Cape Town. Kodwa ke uphondo siya kulo nge18 kaJuly eCape Town. Yebo. Another thing ngizathi surprise kona intoni emnandi oyivezela abantu. Yeah, surprise phela. Ine surprise ke bazalwane that nge6 kaJune. Njengoba benike ndakhuluma nawe babusha bangu nithetha apha nsithi bantu baseGauteng ndimnani shaqa. Cha ndizumxele lapho ndihlala khona ngoba ngeke ndilale nini.
ngeke ninilalise inkosi soloko eyikhuluma nami bazalwane sithi ndiyayibona mntanam lento uyenzayo yokubana uhambe lamazwe ezindawo kodwa kunabantu abadinga usizo yes kunabantu abadinga ukuthandaza kunabantu abadinga ideliverance yebo ngoko mntanam nabo ngelixesha usaphumleyo baqokolele ndawonye kube nomthandazo wokuba babe delivered abanye abafuna ukusindiswa bazokwamkela uJesu yebo ngamaphondo akufutshane ke zezi ziphaluke ezikufutshane eGauteng nge6 kaJune siyahlangana bazalwane sinomthandazo wedeliverance oseSoweto nge6 kaJune wena ose Joburg nokufutshane ngicela ububopha umthwalo wakho uAina uAine lokubana uze Soweto okay before sibheke eCape Town akho nto engake efunekayo ke bazalwane because iholo sesilifumene sizawucela nje inxaso kulomsebenzi wamaphondo wodwa ndiyacela ningazihluphi kangako ngalo umthandazo kumthandazo okusiza nje abantu abakufutshane sizawuhamba ke zonke indawo sawuphuma siye eDurban siphume semhlaba yalingana kula maxeshana esisa inkosi sasiphumlisileyo ningakhathazeki kubana ndimane ndinganiphenduli ndiyayazi banza unihandlisha kanjani ningabantwana benkosi yami yebo ivenue ke bazalwane ise Orlando East Communal Hall Sport and Creation 129 Adam Street Orlando Street Soweto 1804 kodwa sizoyikhupha iposter noBabshabango anili Babshabango so ikhipha uzawuba khona ngizoba khona good yes phela la Soweto ngeke ngihambe ngiyoshola le Eastern Cape ngiyayibona la Orlando yes ilapho ke bazalwane uza nje nemithwalo yakho sizothandaza yebo kunabathi mina ndinento eyandingenayo engazi yandingena kanjani sinoNkulunkulu ongehlulwa lutho ke bazalwane uNkulunkulu wethu akehlulwa lutho ngolo suku asikhonzi kakhulu sidilishana neze zinto we pray kuNkulunkulu wethu because uThixo wethu akasifuni sihlale singamakhoboka nge6 ke bazalwane kaJune siyahamba siyakhona nje ulungisa ufaka impahla zakho eplastikini usuku lonke sithandaza sithandazela abantwana bakaNkulunkulu nawo ongasinisiwa ngothi hey ndifuna ukwamkeliswa ngusisikhalipa ndizabe ndikhona pha ndimdendi pha zakwamkelisa uYesu amen noba Babshabango ube khona asizunqaba ngoku ngoba uNkulunkulu usemsebenzini impela ikhona enye into babam ndiphinde nditsho kwakhona ndithi iphondo siya kulo lilase Cape Town nge18 kaJuly ndizobuya ke ndizonazisa yonke uNkulunkulu into ayikhulumayo ngayo iCape Town nizilungiselele ke bazalwane okunye ndicela nikwenzeni sukuhamba wedwa ubheke kwezindawo nemoto bekhona abantu onkosi yamemezela uthi ndihamba ndodwa ukhona ongena mali ndimkhwelise kube mhlungu xa ndifumanisa abantu bengenamali befuna but abanamali abazi uba bazokwenza kanjani kodwa kunabantu abazihambelayo I know that mhlawumbi awubazi abantu umemezela uchapha kuTatshabango uTatshabango ndiyabheke Kapa ke tana ndishoda ngabantu abanjani ubakhwelise nje bawuphinda bakuncede ngexesha bakunceda ngalo ngoba lo mthandazo udinga thina abantwana bakaNkulunkulu yebo into endizanixela yona ndiyanithanda kakhulu ndaninithanda apha ndinibukele ngaze ndinitsibele nabe nibaninzi haleluya sisazawuyihamba ke le ndlela yonke masidibane nge6 kaJune sizabe sinaye ke uBishop ucheliza nkosi yami sawahamba naye nje indlela yonke umkhulu wami sawahamba naye nje sithi chu inkosi insikelele ningamhluphi umuntu omdala I think bekhona into ethi no hayi but soba naye ke bazalwane ngicela nilungise so that sibe lapho inkosi insikelele amen hayi cha sibonge kakhulu bazalwane ngiyacabanga impela uma kukhona esikushiye ngemuva bazalwane besizobonga nje and siyaxolisa nkosi yami siyaqolisa uma kungenzeka siyaxolisa ungakhathazeki yebo but nje nonke bazalwane ukuparticipate kwenu ngamunye amakhosi inkonzo abathanda or another thing lo mthanda ezinansika group zemithandazo ezisithandazisayo yes siyabulela kuzo bazalwane and futhi sike ndicela nazi ukuthi bazalwane yonke into yomthandazo imanyelwa apha kwiKota to Media
xa efikile umuntu ezokuchazela ethi kwinto enjalo ambani oyimamela phaya because lelinye ithuba elingolofuna ngosimane sihambe one by one sithi sizocela ukuchaza hayi bazalwane uNkulunkulu wayenza ngamabomu lento uyabona tata wayenza ngamabomu impela so ndicela niyithande nje kodwa to media ni subscribe up ni like nibaninzi kani like yini nibukele nama advert yonke lento bazalwane please so ndiyacelana uthi ke omnye makhulu uthi mntanami kukhona umakoti ekuthi xa kufike wena ndimbona esehla emangweni ndiyazi ke ngaloo mini bana ufikile equarter to media bese ndilungisa indlela abantwana ndibapha ukudla enze babahambe bangasihlupi sihlale nalowo makoti sibukela sithandaza sikhumbula izinto sifunda amazwi so lo makoti ndiyamthanda andifuni ahambe ngoba ndiva ngaye xa sewufikile kwiquarter to media bazalwane babukilise noma ogogo iquarter to media ikhona ikhona iquarter to media bethu nana and nezinye izinto sanuzandamanye ezinye messages abanye abantu simameleni zilusizo ke tana kakhulu zilusizo mina nimamela kwanto ndihleke ndonwabe because izindaba ezimnandi ezi inkosi bayinsikelele ndicela ukuyithetha into ukuthi ndiyanithanda neyifamily yami phofu siyanithanda ndithi ba sibathanda ngendlela esimangaliso phela iquarter to media bengeke izibe khona ukube bekungesi bengekho kube bengekho cha impela bengeke izibe khona konke lokho esikwenzayo nje bekungeke uze kwenzeke so nje bazalwane sinithanda ngendlela esimangaliso nothanda nihlala nilithumela nithi siyakuthanda babusha banga siyakuthanda neminikela basoloko beyinikela bazalwane bazalwane nazi bani ninikwe ngubani kodwa uNkulunkulu makani lo muntu undinike nina lo uninike mina amakanisikelele makungasweleki into ezindlwini zenu kakhulu makungabikho into eniphazamisayo emoyeni ningalibali that I always pray ngani intona kuba nibaninzi bazolele South Africa yonke kunamaxesha ngasi ifoni ke ndiyibeke phansi because ishushu ingqondo nokuthi funeka uyive inkosi ungazokhuluma into engekhoyo ebantwini ngoba abantu basoloko befuna ukuva ukuthi uthini uNkulunkulu inkosi nisikelele yazini into emnandi nje ngalama podcast ukuthi ivideo ivele ihlale usengayibuka even na next year as long as nje YouTube engaka change athi sengiyangisayifuna into ethi Christianity and angayenzi futhi leyo nto ngegama lika Jesu semkhusa usengayibuka ivideo uma ngabe ukuthi uthi angazi kwakwenzakalani usengayoqala uyibheke uyibukela ifane TV iTV once kwadlula or radio once kakhuluma kwadlula sekuphelile usungabuza abantu bekuthiwani but la ubuza abantu uvele ku YouTube uyele uyitholele yonke information oyifunayo uzovele uyithole ubuhle bayo siyabonga ke bazalwane sizawubuya soon kusekhona izinto baba sazilungisayo emveni koko ke sizobuya sizokwenza yonke lento inkosi nisikelele kodwa nje sizawucela niqhubeke nesupporta inkosi yami please inkosi nisikelele amen hopefully ngalelo langa nogesi uyobungahambanga ningangishaya bazalwane nithi hayi ivideo beyimnyama kuvele kumbani siyaqolisa nje ngalokho hayi sibonge kakhulu ngiyathembela konke kuphele inkosi inibusise abazalwane siyaphinda nje silokho sishilo nawe sesinomtha ikubusise kwawena ikusikelele sisakudinga nje impela nje ukuthi inkosi lokho ikusebenzisile nje impela yabona baba xa sekuphela amaphondo la sihamba ku zawulahleka ngathi ndiyipeni ngiyazi ukuthi sifiso sakho leso kodwa siyathemba ukuthi inkosi izokuveza zake ndithi icwaka bazalwane uthi ukuphumula uphinde ubuye hayi bo baba basho kanjalo kulungile hayi kodwa ke ngeke ndinishiye bazalwane ndiyanithanda i-comments zenu ziyamangalisa nkosi yami zinothando ningabantu bothando Thixuma kanisikelele ngeke sinilahle ngeke ndinilahle nami Nkosi nisikelele amen singabantu ke thina sihamba sinyathela namakhona esimnyathela ikhona siyaxolisa naye alungisa ikhona izinto ziyenzeka nekhona lakho umuntu alungise kuba sikwazi nje ukuba sibe siyeke into yazi baba ukhona leli umama undititsha yona even my mom ethi hayi manje ezinye izinto sukuzohoya
yebo uyasolo kutsho andithi yebo but mna baba inkosi ithi xa ikhuluma mithi ezinto zilungise ngoba kunabantu enzawubavusa bafikele kwesisizukulwane sinomsindo bangakwazi abantu kuye ebantwini ngoba kunabantu xa befika abanye bafike bababhusha intamo. okay Ngoku wena ndikunikeze into yokubana uthethe ebantwini xa kufuneka ukhalime ukhalime awubadeleli ngoba ngumntwana but uthetha lento endithe yenze uyabona. yes Likhona ke lizwi inkosi eyalikhuluma liphi kanene likuJeremaya okay zawufuna nje baba ngokufutshane okay kaSikhaya yebo likuJeremaya ikuverse 7 uthi musa ukuthi Chapter 1. okay wathi musa ukoyika uverse 7 wathi uyeva kumusa ukoyika musa ukuthi ndingumntwana ke uya kubo bonke ndikuthuma kubo konke ndikuyisela umthetho ngakho uze ukuthethe uze ungaboyiki ngokuba ndinawe yes uze ungaboyiki ngokuba ndinawe ukuba ndikuhlangule utsho uYehova. So yonke into endiyithunywayo yes ndizayithetha kodwa ingeku kungahloniphi kodwa ikukulungisa lapha endleleni kaNkuluNkulu siyalungisa. yebo So masingaboyikisa abantwana bakaNkuluNkulu bantu bakholwayo baprofeti bakaNkuluNkulu ibani ngabantu abaright sanukoyikwa yes igcwalana uthando likaNkuluNkulu inkosi ensikelele sibongile siyabonga. ongakamamukeli uJesu Kristu bazalwane ningakhohlwa ongakamamukeli nje uJesu Kristu uyezwa nje sikhuluma indaba ezimnandi kanjani uYesu inkosi yebo yazi akekho omunye ngisho noma ngakuphi uyedwa indlela neqiniso nokuphila igama lakhe uJesu Kristu yes kholwa uye yes then uzothola ukuphila okuyingona phakade qala la emhlabeni ke lokuphila uphila unaye uvikelekile une protection ekusupporta enza yonke into ekulungisisa ekhuluma nawe yazi nje ula emhlabeni kuze kuyele ngale kwingona phakade ngokwamukela uJesu Kristu ngale ke kwethuna abekho abancenga nayo abekho abakushumayezayo ngale nje uya wena la ukade uyikhethele khona makungafiki ke lapho uthola ukuthi ngale kwethuna wena wakhetha kabi wakhetha ukungamukela uJesu Kristu owethu sonke yilokho nje mina engakusho sibonge kakhulu bangakuthinta abantu manje oh okay bazofumana iposter yange 6 June 6 kaJuni bazalwane hayi kulungile siyabonga ngashiya nje message zeni bethuna ndisaphumla ndifuna inkosi ndisaphumla ndiyibekile la phone ndisaphumla inkosi nisikelele amen amen. ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo amen amen.